Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Awusiyakhuleka kini nabentonga yethu sikaJami yabetha phansi kwavela udaka ugasela ngapho noma gebado selibagasela lugasela uphumashe kwabuthelezi lwela gasela udlabe emachubeni pheza umntakandaba utshali bude bekugibanisa kwangasakhala inkomo kweminye imizi imoto esikhala khona la ekhaya kithi kwabulawayo baba khuleka baba ngoyameni ukukhuleke emakhosini akithi ukhuleke abantu bakaZulu naba bayakubuka iyakhuleka siswe sikaphunga nomageba nginodume ehlezi kamenza ilembe lekamanye amalembe ngokhala futhi tekula abafasta kwanomgqebe tekula behleze emlovini siyakhuleka ukuthi sesibuyile sengabafana bakahlungana umbelebele bengoma khosi umhlathuze sesibuyile yabo iyakhuleka intombi ekatshala kwabhluza kwamayisa budlwana namavuvu nogwajonyathele ngeblashi phesha kwambiza nkulu lapha emahlabathini ubaba lo umdala intaba yezulu osebuthweni kaMandela lapha nozalwa inqaba yembube endala ubaba omkhulu baba ithi yakhuleka izinkomo ekamagatsho nje ngengwenhlanga yaqaphendela mahlaba genele ngoba ugenele intabeni la kwanobaba magwaza igqibele njengesambana ukhulukhulu lowo iyakhuleka intombi elathi ngava nodlipha lesha bayebedla lonto loya ukhumuzo ngenalonto yawo shika nedluzo umnandi insila yalo ndaba leyo ngoba nabakhulu bayakudla duzu kunuka lapha nobaba lo ongizalayo ukhipha ikhumuzo omncane ziyakhuleka izinkomo ekasigoje sakwantombi masuka endaweni kwahlala usomcuba impuku ephehle esigujeni endonda kusuka ufuza lifuze ekhaya kuna kwantombela impisi egaqela bese uthi agaqela mangise esandlwana ukhokho lowo indodana yohlamba ehlo khokho wami iyakhuleka intombi engamkhathazi weshingu nongobani mashinga la lendlini emabili kwaze kwasetshakela noshakela katshakela imfeze emathemanje insizwe enkulu eyacamelisa umuntu engale kwasambile kwasikhakhana kokudluka usibumbu sentombi kaQwabe uzitho zimbhobho nonhlanhla yafika namanguni ubaba omkhulu lowo inqaba yembube endala elama uvuka ebambe wakwamthimkhulu cha baba ngithi asiqale lapha baba ngoba sifuna ukubuka namhlanje ukuthi uma ngabe kuganiswa khishwa isithole sakwaCulu siyogana kwamkhizi noma bekuthiwa siyogana kuphi lapha kunomqondo omubike ofuneka ukuthi uqede ukuthi intombi mangabe iyochangusa lapha na isuke ifile iyovuka chabo ayikho lonto leyo baba ngifuna nje sihlale lapha na odundweni ngoba lenyanga lena inyanga yamajadu kunakuba ke ethi inyanga yamajadu kwakubani kwakumandulo kodwa sasikapakele lapho ngoba lenyanga inyanga enhle izulu liyana ngayo kuyalinywa kwenziwa yonke into izinto nje ezinhle ziningi ezikulenyanga lela abathi uzibandlela akithi uDisemba usibandlela baba ngoDisemba baba ayisiqala lapha nasibuke lapha imbuzi leyana ukuthi ke isho ukuthini le yambuzi leyana lembuzi lena othola ukuthi yona oqalwa ngayo kuthathwa umntwana noma busehlatshwe yiva usenamachwane kuyinhla wesibala lapha yana phethe icansi lakhe efike endlala bese ke kuyakhulunywa kutshela oyisemkhulu kanye noni nakhulu ukuthi nansi inganenu hambane nayo iyonikhuzela ekuthi baba awuhlala eThebeni oyini ngayiphumula enzemakazini silapho ekutheni abantu bakhuluma kabi bethi usuke ebulawa lo mntwana la ekhaya bese thathwa ibhokisi cha alikho ibhokisi lapha ngesikithi esintu sakithi njengoba suke bekwa lapha nje ecansini namachwana akhe asewatholile enhla kwesibala uzotshela abanikazi balomusi abazali bakhe bangempela abazali uyise ukuthi lo mntwana uyokhonza lapha yana uyosikhonzela nimbheke noma esekhona lapha izalukazi lapha kaze imphekezele uyokhonza ukukhonzela thina sokukhulekwe ngoyise nje ngoba kuthiwa okasibani bani igama likayise ngoba ukhonzela uyise azathi uyise mayise emkhulekela athi cha uma kukhona into ayenza eyiphutha bengisamfundisa nami bengakayifundi zonke izinto zalapha emendweni ngakho uma kukhona kwenza kuyiphutha nami ningithinte ngizoba khona sizoxazulula leyo nkinga ningamshayi ngingaxoshi lapha la ke baba ke ngifisa ke sijule kahle la kulembuzi lena
lena okuyona yona kahle hle lapha yana abantu kuyibona bona abahamba phambili lapha wobani lapha okuyibona bona abahamba phambili phakathi ngoba siqale ngokukhuleka nje baba lapha la ngikhulekela mina intombi wena ukhuleka ngeinkomo sizoya lapho ukuthi kungani intombi bezibethe sicaweni iyakhuleka intombi ngoba kahle hle lenkulumo ingazi iphinde futhi ikhe ngentshengula lapha esayisaveza sikhuluma khona ngemvunulo lapha yana lapha ngifisa ukuthi hlehle woba labo kufanele behambela phakathi kuni ngoba kuthiwa siyakhuleka kini boni nakhulu kuba nihambe naye umntanenu noma ngabe uyotheza egcoba izinyonka zingawavusa amakhanda kusuke kucelwa koni nakhulu yebo oyisemkhulu basuke kuthiwa bezenjani bona abayomvukela ngamahawu njengoba nina uma ngabe njengoba nisuke niphethe amahawu lapha yana njengoba manikhuleka amahawu niwamisa kanje isho likhulu lento le baba ngifuna ichazo uwe baba yonke lonto leyo baba awuze lapha noma imbuzi singayiyeka ngoba imbuzi ivele kodwa ngeke ngiyeke baba singayiyeka imbuzi abantu beduke kuye imbuzi le asingayiyeki imbuzi baba imbuzi kalehle isuke incenca ukuthi kwenziwe njani abantu laba abadala bala ekhaya benze njani behambela lengane ebese lapha la inyongo yembuzi iyona phela abayifaka kuphi entelezini la ekhaya izobe igeza okunjani okokugcina lapha fake inyongo entelezini la ekhaya ehamba yogeza ngayo ngaphandle bese benze njani batha inyongo benze njani bese beyifaka ekhanda bisiba yini uphaphe kodwa lembuzi suyengesiyona imbuzi yophaphe lena baba ngisanifuna igama layo ngoba angeneli kahle mangabe sithi hayi imbuzi vele imbuzi yokubika kodwa inegama layo ngoba upha imbuzi yophaphe uphaphe luzimela lodwa nje mawufa ingane yakho uphaphe ufuna ukwenza njani uyikhehla umpohlwa lapha yana usuke njani lapho uyifaka in uphaphe lapha ngoba ngizokudedela amasibuya ezitolo hawuni labe ngangangazane madoda eyanukela amabhunu encome sahamba njalo lapha la sayitolo siyabuya ehawulela bendlula bento yamakhosi asambe sabuya sizinsizwa lapha namhlanje sisesicawini impela sifuna ukuncwadisa kahle nina amadoda engancwadile ngendaba zokugida phela ngoba abelungu lapha base banifaka ingwe mhlawumbe kuthiwa iveili lapha kodwa ke lezo ndaba izinkulu ngenxa lezo ndaba zobe ikhulunywa inkunzi endala semkatshubomvu impela manje kuthiwa zimvula umfo wamakhathini ubaba lapha noDonda baba isihambela lapha ngiqeketha ngendaba yembuzi lapha ngizoyiqedela bese nguthatha baba siya kuphi siya esigcawini sifike kuphi sifike kulokhu kuyimvunulo le sifike kuphi lapha nomakoti kulokhu kwabelungu lokhu abafundisi kufanele kusikhuluma impela lokho lapha ke baba ke ngihambe esikhuluma indaba ngikhuluma indaba yembuzi ukuthi imbuzi inyongo yayo intombi igeza ngayo bayifaka entelezini lapha ke isuke sigeza okugcina ayisophinde iyozigeze kuphi emva thelwa ngenyongo lapha ngoba mangabe silapha ezibulweni lapha kusuke siphethwe umcaba lapha ukuyiwona abazowenza njani abazoyiphuthula ngawo lapha wonke umzimba izigeze endaweni ezithele yingakho ke baba bethi mase beqedile bethi siyaphothula noma inkobe lezi zimpothulo kusuka lapho intombi leyo chawuza ayisawalokuthi amanzi umzimba wonke ngoba kungase kune izulu lapha usuke ke ujundu laba abadlinika lapha la bephothula nonina ngoba phela unina ukhipha omthembile unina ngicela ungibhekele umntanami emendweni wakhe uyokwenda lapha yana Donda lapha la yingakho ke bemphothula lapha bemphothula ngenkobo uthi ngathi namazi nensila yakhe leyo igcinwa yilowo yamama lo othembekile baba asambe Donda lapha sesicawini lapha siqale ngokukhuleka baba khulekile intombi mina bengimele ini umthimba ngumthimba ulikhetho baba lapha yana ukukhuleka
uzokuhlaziya konke njengoba bengikhulekela intombi wena ukhulekela umthimba ukhulekela ikhetho wena mina ngumthimba yini inhloso yalokukhuleka lokhu okunje uqala nje ukukhuleka umthimba uyise wentombi umkhuleko omkhulu ongaphezulu kwemkhulu yonke ngoba kusuke kwakhiwa ubuhlobo begazi nasemoyeni yebo lezi inkulumo sikhulunywa lapha zikhulunywa umuntu obethembekile engabe uyise wayo engabe sewahamba kodwa ukhona ommeleyo ozokhuluma iqiniso lonke ayethule lengane ayethule kulabantu balapha ekhaya kodwa aqondanisa athi sebele esho umuyise womkhwenyana umlingane ngibeka kuwe lengane yami yeah sewasho lamagama esengeke ngawasho ukuthi bengisayikhulisa bengakafundi lutho ngakho kumayine ephutha sakhuleka ngomlomo ekhuluma ozothi mayisekhuleka ke sethi yakhuleka intombi kaSibani athi kuqaphuqaphulela laba ebekhultu ubaba othile lo Sibani akhule adlulele komunye ubaba omkhulu othile lo uSibani amshone emakuyigagule amshone ebutho lakhe amshone izimpo wazilwayo athi ubaba othile lo mahawu bawabekela bele baningi bayisixuku kuba umndeni bawuzalo lwalapha nakha lephambanela amahawu wabekela beyophuma ngale beme ngale laba besawukhipha inkundla ngale laba imshanelo baba mama amanina abaphekezele umntwana wabo la ekhaya bakhona balokhu beyithi imshanelo le mshanelo baba isho ukuthini imshanelo lela mhlambe abuza kumama nami undabudumele osala ukuthi imshanelo le iyona umkhuleko abanye baphethe imshanelo abanye baphethe amaswela baphoselana ngawo abanye baphethe intuma imthandazo emkhulu le engeke yaziwe umuntu enyathelo ulaka ilunyathelo ulaka iluchithe amaswela la ngoba into yezalukazi beyophosela abanye bawanqaka abanye bewaphosela abanye bawanqaka abanye imshado ulanyulwa impi engasi bekhona ukuhlangana kwemkhakha ehlukeneyo bisisusa izimpi la egcaweni kufukwe njalo ekuseni ngo3 kwawuchelwa isigcawu bethi bengena esigcawini bangena base bethambile inteleze ephuma lapha ekhaya ukuthi kungena lapha egcawini sekuthi sekwenza konke lamaswela lana nemshanelo nakho konke uyakhulekwa ngakho konke lokho baba ke asingayi into lezini ngifuna la ngulungile ubaveze ukuthi kufanele becela igcawu zabantu bengabulalani mina ngifuna sijule kakhulu kulento ngoba mina ngomngane lento lela ngangiyibonga ukuthi nisuke ngigabisa nje ngamaqhawa kini ukuthi ngoba phela mangabe amaqhawa engekho kini nizobonga abani njengoba lonto leyo baba yokuthuka amaqhawa ukwavusele amaqhawa akini njengoba nje sithi sijwaphuzi lapha besingajulile kangaka sifuna ukukhombisa nje ukuthi namhlanje sifuna ukuveza ini umgcaco ukubaleka komgcaco isithole siyokhonza lapha na baba ngifuna la ukuthi ke le ntombi angithi njoba ekhuleka uyise wayo ikhona inkomo ayishiyayo ikhona ibizwa ukuthi yini le nkomo le imemezele egcawini bephelele indlebe zonke ziswa athi umntanami udondolo lwakhe usinkomo yakhe enginika yona mhlambe bemkhombisile ngombali athi ke after isho athi umbali othile ngoba amaqanda kahuye abathi uzahuye athi sithole sinjalo esimaqanda kahuye le nkomo yehlatshwa le nkomo le ihlatshwa le mthetho wayo le nkomo bathi sebekwenzile konke la ekhaya afuna befuna ukuyibona nje useyimemezele lapha egcawini abantu biziswa imkhakha yonke ngifuna ukuhlaka ukuthi ihlatshwa nini udondolozelani ihlatshwa mhlawumbe ngangakusasa ngoba basekhona bakahambe bisihlatshwa le nkomo bayibona lapho ihlatshwe impela udondolo olukhulu ngoba lo ndodakazi yami ithe ifika lapha esihlahleni lapho behlezi khona ngathi esibukweni bese bephumoza kwabo abagana abanewabo abanayi balo osina namhlanje bezohlala naye esihlahleni naye afika adle insonyama nabo yena aphume nawo kubo uma ngabe kuyena ozibulayo uchanguza la ekhaya uyidla noba
umnakwabo wakhe ugogo yebo Doda phela baba usuqinile baba ngiyakukhumbuza uba uyona phela ingane uphethe ikolodo nje esilevini sonke ukuthi ingane ngiyakukhumbuza lapha ukuthi uma ngabe ube ngekho abantu abo kuyena ozibulayo insonyama lokukhuluma ngayo baba uyidla nobani nogogo yena mina wabo omkhulu ngoba Donda phela lapho usuke ephethe lo nyama ayiphethe nje uyidla nogogo ngisho nezithebe nomkhwenyana wakhe usikelwa kwele bakayidle nibeqala ucacelwa nje akayidle lenkomo ehlatshwe lakha okukholiswa ngayo asakayika lemkholisweni baba asimela akufuna bese ayigcawini sizoyela ngoba ngivezisa ukuthi ngifuna uveze lapho ukuthi lenkomo ihlatshwa nini lenkomo bengifuna ukuthi mina baba inkomo ayisahlatshwa manje sokuqanjwa isho izinto eziningi ungena ngayo esithebeni sakhe yebo kuphi emzini lapha eGhana chabo umuzi wonke ungena kuphi ngayo esithebeni ngobani emndenini ngoba yena uyini ungumndeni laba ungela kulaba ende nabo ebese ke ekhuleka lapho kuthiwa kuDondolo ukhuleka lapha la ezaliwa kazini ezindala zala ekhaya ezahamba zingasawendla yela amayeni bazo sezaliwa ngoba kuthiwa izaliwa kazi akuzona ezalukazi ake sizulu izaliwa kazi njengoba ethi nje uyise iyakhuleka intombi uthi uDondolo ukhuleka ungena ngayo kuphi emndenini yebo ngifuna baba sicekise kahle abantu bazi kahle namhlanje ngoba silapha sesicawini sisodweni sikusentweni enkulu ekhanda isizwe thina baba sazi uzokhanda isizwe lapha wena mawise ethema imemezela phakathi kwezihlelele ezilapho yaba isithole kodwa umgomo ukuthi mayisihlatshwa lapha ekhaya ufuna kube yiduna ongenani ungayishintsha baba ngizokubamba ngenjobo kiyasi sizohamba siye emarket lapha bese siyabuya awulela bento ngayethu sikajama sihamba siyabuya njalo nje ingayindawo Hawulela bento ngathi sikwethu lapha sithi umlomo pepepe ingumadololo umlomo kusho ukuthi nasizinsizwa lapho obubehle bona bunhlangu yafa siphethe amahawu baba sihambe siye idolo lapha yana uzokhuluma indaba yenkomo eyiduna kade khuleke ngayo kuphi esicawini uyise wentombi ekhulekela umntana akhe emnikeza uDondolo azodondelozela ngalo kuphi kunakhulu basemzini lapha yana wasuveza inkomo eliduna hlala ethebeni baba kuyini uyayiphumula leyo nkomo ke izibe yiduna nje noma uyise mabe beyibeke enhlobo ibe yithiwa kuyakhulekwa ukuthi lo mntwana mayifika la ekhaya azibule ngengane yomfana lokho ayibelethe emhlane ingane yomfana mayingekho la egcekeni ngathathwa noma kumuphi umndeni uzalolwa la ekhaya azoyibeletha enqunu igcotshwe ngamafutha wonke umzimba ihamba intombi izomthimba ihamba zincinzi iphushwa lapha ikhalela emhlane kuqonwa ukuthi akathola ingane yomfana lapha nje bayibelethe ingane emahala nje ke angakathola umntwana ahambe lunguze izindlu zala ekhaya ahlehle alunguze lapha ahlehle athi ayiqede zonke bese ebuyele esibayeni lapha ke baba ke lenkomo leyo Dondolo kahle hle shuthi inkomo bese ihlatshwa lapha inkomo yoDondolo inkomo umqholiso bese kuba isijingi seyise kamakoti lapha yana ngithi isijingi sikayise kamakoti inkomo leya kodwa le nkomo leyo ayisiyimpoqo leya mangabe shuthi ngingenayo angiyazela empoqweni nami leyo nkomo ngoba kukhona zikhona bese ephiwe isijingi kodwa akaphumphele kahle la adelethe ezokaphumzi umlingano wakho ekulethele isihlobo esikhulu yebo kodwa ke lapha ngempela khona kufanele ukuthi ngoba phela nje bephelezela umthimba nje ephelezela abantu nje labantu ukufanele vele phela abantu bedle benele lapho ukuthi inkomo zisuka sezinga zintathu ngale nkomo kahle baba lenkomo ihlatshwa bese umthimba usekhona lenkomo le yebo manje base kundeyini nje manje lapha yana singazenzile igodo zomkethu icala kahle hlelelo ngoba ubaba ngoba bebethi hayi uyishile sokuyicala lelo kahle hle asukeke baba ke lapha yana ke manje
ngifuna siye kuphi sibuye emva futhi esigcawini angiphume esigcawini baba imvunulo le esike sakhuluma ngayo imvunulo amambatha intombi baba esihlatshwe yiva ibinga mbathi amambatha lawo engwe lapha yana ngoba isinjani isihlatshwiwe isiliphukaphiko okwesibili isigcawu ibingenaso lapho bisinela kuphi esibayeni yebo into ebanga ukuthi kuze kube negcawu abantu laba bahambe benze njani bayokhuleka emakhosini ukuthi bafuna ukwenza njani ukusinisela udwendela kube sesigcawini amakhosi ayesethini sebekhishwa imali hlehle yibo labantu laba abenza ukuthi kuze kuqinise ukukhishwa imali uma ngabe umuntu eganwa kahle lento yayingekho emakhosini yilabantu laba lukhona ekhipha 3 rand ekhipha ufuna usini esigcawini enye insizwe ethile engeke ngisho ngegama cha indaba egama sikhuluma nje indaba ukuthi silapha la baba ukuthi imali kuze kukhishwe imali nje manje lapha umuntu mangabe sina abantu abenza lonto ukuthi kukhishwe imali kuphi ebukhosini thatha imkhulu kanga wenza umdlalo yebo ngoba lapha mangabe usuphunyukile baba lapha la usuzalele emzini womuntu vele lapho usunyulele lapho vele kuyafana kodwa ke manje uyabona ukuthi bayakhala bathi hayi amakhosi asikhokhisa imali yibona benza ukuze kugcine sengathi manje sokusiko lokuthi uma umuntu ezoganwa kwenze njani uyakhokha ngoba inkosi isuke isiyitholile into yayo lapha esikhathi wena uhlaba ingane yomuntu ngeva lapha inkomo yenkosi ngona ngesikhathi uhlakula lapho ukhula lo osuke ulifake lapha emzini womuntu lapha inkosi ayisali ngaphandle ayisali yebo lapha uyabona ukuthi inina ke nenzele yonke lento lokuthi ngicile senithenga igcawu uyabona lo monakala lo ngiyabona umonakalo baba enawenza nini ukuthi kube nomonakalo welokhuzayo walesi sigcawu ukuthi senithenga isigcawu nini asisukeke lapho ke Donda ke manje labe ngifuna sihlakalwe siqekisakahle le ndaba abantu bakhala ukuthi amakhosi ayabakho cha akiba amakhosi athi abakhokhe yebo mangabe umuntu engaganwa yitshitshi nje lakhe ngeke akhokhe osowakwahlula kukho nje okusho khona lokho okusho manje ukuthi intombi mayisihlatshwa yiva ibikhishwa nasekhaya isuke kulowo muntu lowo ngoba akufuneka ihlale nentombi zala ekhaya ukuthi ihlatshwa yiva ayisangena isithebeni seintombi ihlibele kanye nazo iqhutshi isuke kulowo muntu lowo baba ngoba ngisho ngithi kahle hle sikhuluma ngane nesigcawu udwendwe lapha ngoba inkulumo yakho ngisafuna futhi ukudlulele kuphi udlulele lapha na kule ngubo emhlophe lapha kuyilokhuzana le nanaba ngifuna kodwa ngifuna ukuthi uqhubeke le ndaba lebele ngoba indaba ingelele yona inhle ucacise kahle ukuthi intombazane uma ngabe isiyenzekile yenza iphutha yahlatshelwa yiva la ekhaya isoko la iciba ngomkhonto limi ngaphandle kayisenaso isitho kanjalo baba aqhubeke wona nalo nkulumo leyo uyikhathule khona sokubuyela lapha yana nima ingaphelanga soyiqhubha ngeveli zayo ilungise le nkulumo lena yesitho seintombi la ekhaya ya ayisahlangene ngisho eza kwabo ayisahlangene nazo la mase isitho sazo sebele yebo isicasha ngogogo yebo ayisahlale ezithebeni ehlanzekile zencema zacansi zana zekhwana isihlale esihlandleni sikagogo lapho lapha ebeleni lapha ugogo ade sikele iqatha ngasese ngalena ngoba ayikho komakoti ayikho entombini zakwabo bisinikezwa lo ekunikezwa ugogo siyaphuma ngibo usho lapho ukuthi cha yithe sone lokho bese sekhipha imali emakhosini abadala abangaphambi kwalabo babe ngakudinga babeyiqhuba ngaso leso sikhathi beyisela lapha yana kulowo muntu othola ukuthi uyena uyihlabe ngefa lo muntu lo baba le ndaba siqeda ngeveli zayo lapha ngoba isikhathi sesinjiyana hawuni la bendlula into yamakhosi ayikhiphe eshuwe libomvu alikho isuke lingenasici ke ubone ibhoksi le India okwanamuhla siqhubha lenkulumo ngeveli zayo fanelisa baba siyafanelisa naba benkashana enkulu kaMenze futhi umlaza ngamefa nabakwasephula mthiphe kwendlela kokaNtuzwa usibo senkundleni osuthu Ntulo ngalithintayo siyafanele nibuye nizobuka umsakazo wenu okhuluma ukujiya kwendaba
Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo. Noma ngabe ke unamuphi umcimbi, umemulo, umkhehlo neminye, uMaMdube ke uzokusiza. Imvunulo yabesilisa, omama, izitombi, amagosa, ngingabala ngitsini. Xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.